Rangsak hani nai tong nai jotto khapang ta khoktai bukhok song ang tini norok ni logio tongo Nelson Debrma norok jotto nono khabai khobai lamsogo Chini Khorang ni sanja ni kok salai pandawo amai kino tini 20th November 2023 tini ni sini pandawo narwai ngi phai sok pojak khoroksa young and energetic leader takhok Hamalu Jamatia, the General Secretary of Tripura Student Federation, also known as TSF. Hake panda bakhak changna ni thanan sekang sung polano saiman lanya tini ni topic ngkha jati dofani chobawo TSF ni yapai komaken phadi puilauno ang chini narwaino lamsogoi nauno takuk Hamalu Jamatia nono chung Chini Khorang ni sanjani kok salai pandawo nono khabai khobai lamsogo do hamba awangke phadi omhakena chung puilano tabuk nai nai leana chini dofa hamkrani samungo Hamalu Jamatia ni kaisa short video. TSF toma khai kalangkha toma khai kam ama kisi sa sharing ai ne Chini movement Chini Khorang no khana yang ke sung bus kang salo tebe Chini movement koto no khana ne sung sina lai sak tanggo jung omono government of India no sunga mu chu je tangai 6 month lai jong phano Manipur hawa violence mo thak jagya Chini demand 50 years lai jong kha haifana taksa jora sungno government of India thang government of Tripura thang sini je demand no pro respect roya hai ke importance roya sung hui tu TSF ni achievement movement tini shimiya more than 50 years no chini movement ngai tong jung kha khai bas kan salo jung do phano bo the student no jung contribute khai thang nai but jung TSF for 50 years chini society no jung contribute khai pai tong chini borok borom dero khana omo sini native indigenous people ni sini movement this is not only a movement of native indigenous people of the state mainland India ni borok kothar jage simide prime minister ba khuk kengsinai sung Tripura sin borok omo sithai sung selfish khang ke success ma phana useless ngai ne ya maso TSF simin the organization without any benefit sini government bekre we are not a government wings sung ke by alliance we chini dofani bagai chini borok ni bagai sam khai phane no sung respect ro thaine a omo tini ma sagu bus kang salo sung kha khai ko chini te bu joba ko to ngai nai baksa hongoi mana Manipur ni isu no to tangai TSF Chini Khorang kisah hanai sini kan borok sini je kok borok amono bu sung TSF TSF ni slide no success khai ka sini borok je kok borok sung sini kok no sung spread khai manai ara job opportunity creating nai boy waso go je sung 12 hours striving sung stop no it's not like that jung chini movement jung push up khai nai je mansak te sing sai thang ma hai buskani sala kok borok no chai jung strongly sung movement na khanya nironi support nang infiltration of illegal migrants amati jung movement khanya awan bai nironi support no
Hake sengoma hakino nugi manka chini dofa hamkrani samung khalai the General Secretary of TSF takuk Hamalu Jamatia ni bini besajotoi contribution rui fake bo chini TSF bachin dofa hamkrani bagai dofa na hamjangmani bagai amono chengmang pleni bising tei nugi mankana hake phadi cheng tabuk tei turek turek chini tinini pandani kok senglaimong salaimong bak thanglayana ke takuk nono sengnamu jungmani TSF ni samungo nini laibuma eba ke nini history ni kok kisa sawi khana re sanggon belai hambai sini takuk Nelson no tini ang berai privilege wasogo tini nirong studio fai nirong bai koglam panda kapiman bagai ang sagatang kang ke TSF bai kerengman ke ani college life ni simina ke Jeffro college to ang Silongo pore family ke I was there leading the team ke aroni president bang paika ang pore maning ke Union Christian College Meghalaya bo afro Jeffro ang unit ni president ng tong chini president TSF ni ke tabuni MLA chini boram gunang bisajit koloi the general secretary ke chini boram gunang Sunil Debarma so ang privilege feel khaike je borong ni leadership abo ang samungma khaika so tabok borong ni frungmang borong ni naikolmung banyang tak ang taklai ni je meni simi chini conference ngai ang jora ka hama khaje te lucky feel khaika je dofani bagai contribute khaige ne bagai kaisa as a head of the organization elek ngai tabok je mansak jeng 6 month bakaya khuna meni simi sing nai khangke chini movement te jeng tama khaitong public te nirok to nugun tong na tabok sagathang khangke ang first person ani family go je dofani bagai contribute khaitong mani ani grandfather an chusini siminem jeng ta honai jeng dofani bagai jeng contribute khai phaito tabok nirok sikhana yang telamrawo maiter late Birbikram Jamatia chini dofani bagai Jeffro battle no sinai bunin dofa bai bathar jakha aro bu borok antuju butong koroksa te chini jagarok wansako baisa thang ke jari hojaga government rok jungno omtai khai rakha je chini khetorok panthorok jung mungsa khaimalia so nogo omtai situation faika je dofani samungo himnani sorry it's okay sang jora nadi sang sho emotional ba ungi thango chini amai korok no sana thang ke sang hasen korong no hai nei koi nei chung chini tinini narwai motom bai phai sok pai jak sang boi koklam salai thani omo sang nugui mano chung tomno koroksa borok ma ke dofani bage kaham khaithani gobangku bor contribution khai phaike ama kino bini past ni bini history rongno bahake borok olamo hapake o hafaro bahake bo je tabuk hime samong khai tongka aborong teisang tebotor tak khana laine chini takho chini guest kurpe tabok inke ta honai ang Jeffro school life otong ang TSF ni movement te amok to khana but jeng ta honai private school lo pore mane bagai de ang ta honai masa sine je asuk link up kre TSF bai but Jeffro ang Silongo thang so ang TSF bai involve ngai ne fully ang samung khaika ke tabok ang ta honai omu waso go je destiny won tong honai tan hamale an jusuni simin om thake sung dofana contribute khai family and not only an grandfather ani father bo kaisa ta honai regional party ni bo leader tong mani ke sarani sing ang nuk phaika je sung very popular regional party
under leadership of Sir B.K. Rangkal INPT. So sarai function nugui tormani komo haino je regional party no hazak mung ani family go gofan angkha jeng sin education dofani bagai chusuni simi baba ni simi tak ani sakjora ang lucky feel khaige je ang dofano contribute khaigani je opportunity mamani bagai boni bagai ang je mansak tabok ani je tenure tongsak sini je past leader rok je khai kalangmani boroni samung paya rok no bahai ke jeng achieve khaimano because jeng TSF omo just student community hai ke particular community ni bagi sini samungya but jeng joto ni sig sini TSF jeng more than 50 years jeng contribution khaimani ke sini dofani ham khaini bagai nya boni bagai ang mawa sogu te lucky feel khaige je mansak ani teniro ang tuma khaimano ang bono nang sakthana hinebe ang wasogu te je mansak khaine tong ne yang kha khai aw ge jeng khana nyoman khana srai ke bo bini family background ni theko ba naya thangang ke jotono dofa hamkrani samungo jotono kisa contribution khai phai mani tong aba keno bin bong ni footstep no follow khai ni tini sak jorati bo bini o designation ba o destiny bo phai sok ba kya bo tini oma keno bini forefathers sok ni history bong ni achievement jong no ne bo tini all amo himai chini dofa ni ba bo samkam khai tong ge phadi chungte bo buskang ni sung ba thanglai na haike TSF ne muk thang tongkhor or else the present situation of TSF burotong tabok na di jeng TSF tahanai jeng joton sig it's more than tahanai golden jubilee 55 years tak lai jeng sini foundation de go jeng flag rock house khai lekha but jeng omono feel khai ge je something is lacking tani homale jeng thik na as a native indigenous student organization of the state sini sakang je for found khai je sini founder president general secretary borong ni nahamung ke teijeng khnamani aro tahanai sini je crisis sini community sini do phaung tongmani amno tein jeng tahanai TSF ni je movement but tabok jeng nai nai khangke jeng jotoni sege aigeni hai je as powerful mani tane male afro je jora tahanai sini bororok belaine tola seklek jagai tongmani jora je for TSF founding jeng nai khangke let it be student let it be public borok full support khai and from all the community all the tribes na involved tong jeng amo witness bu khai ka but tabung ni je stage so jeng TSF no omta hai ke jeng position khai ka je nirok sini leader ro bunu khana sini executive rogo hai ke sini bobo division ta am bunu khana nirok majority inke jin cockroach speaking people amono TSF nei kaisa tagline jeng tahanai thepa jagman jeng nugo so amon ke kaisa tahanai sini bagai belai la jeng sate jeng dukho bonang tabok ani je leadership ang phaimani lo ang jotto tribe leaders rok bai ang contact khai tong bahai ke one umbrella wa to mano amuna ang sakthari tong tane male jeng khana ge TSF is not a union it's a federation federation ke jotto tribe ni aro tahnai involvement tong inge tabok boni bagai jeng kabangma tribe let it be from Rangkal, Darlong, Kaipeng mo sumja panangka. Borong norbu good leaders tongman. But platform of opportunity mai ne bagai deta nai jeng leadership crisis ngai tong. Am kaisa question. Tane male jotto community ni jeng leaders ka hama khangke to chini do phan bai ni benefit. Tabok as organization jeng boron sakthar tongo jotto je tribe tongmani jeng amno kaisa tewaisa revive dekhai mana amno sakthari tong. Sini tahanai ups and down tongman boni bagai jeng amor no pogoi ang kabang leader sobai bokok saka algat tahanai community rong ni borok tahanai positive to respond khaige but jeng ni chini besaya tongo jefro ang silongo tongo ani kabang ma non cockroach speaking friends to
borok tangi sa we feel we are discriminated and jeng opportunity ka kemaya so borok ngke kaisa neng ang lasim tongo ingke silongo ngke aro alka tribe bele ta hanai jeng involve ung but ang kaisa good example rogamu sungmane ang je college pore go aro Tripura hastini je sini indigenous people students rock aro joto tong and under the TSF banner no borok involve ngai samung khai but when it come to the state sung to scared arang pai inke omono ta hanai chini lacking kai sang lukmani tane male chini obogos tong timo united we stand divided we fall but sung we try khai tong and sung ombu apple khai je unitedly samung khai gan bagai bon bagai I want to appeal all the leaders and all the community leaders student leaders fanangka any social leaders fanangka that let's join hand and work together bon bayang mon ko nyai jeng achieve khaina ingke chini movement phanangka chini demand phanangka we need to be united aw belai nangman kok no jeng thansa ke himka ke seng phan bo man ama kino te kaisa sing bakak thanglai na bas kang ni salni bagai TSF ni na harmung tamo ba TSF ni future movement sok tamo tabok TSF ni future movement hai ke past movement to kabang matong thangnai go ba nang bai ang jafro chini sodore division ni fresher afro bang kisa highlight khai ka chini TSF ni achievement tam ADC hapang joton si mane ADC je jeng mamani TUGS tongu mane as a political party fanangka they kabang organization but TSF is also one of them ang question khai ka mo sungmaning ke nini government of asok tong ADC hapang ko fanang TSF tabok je omta ke movement khai femani borom ro derozak an question ko mo public no fanangka te government no fanangka tane mala nungsa sa kaise achieve khai kan ke we need to be appreciated and respected happen omorong nang kaise missing nugu sini TSF ni je achievement asa khai femani nini nai nai kan ke kok borono to jeng age to kemaja khoman agotlaw kok brok si sagang ke lachi ba jeng khnamani engke tabok TSF movement khaye tabok script to there is another issue haifan tabok school level ang thang ni university level ang thang PhD jora sung doctorate bu khaima ka kok borogo amos sabani movement TSF tabok nini je traditional hnai jeng tabok to Miss Tripura rok hnai jeng risarok rignai rok thanglai so amon ni achievement bu TSF kring ke chini language thang chini food culture te chini traditional amro kama khama tag ni kok bro industry ni hnai kabang ma music album rok khailai ha so amo one of the TSF ni achievement TSF omta haike chahnai jeng tahnai backup khaya gai jeng oboyang ke chini je omta haike je tahnai culture ang thang chini music ang thang amro kama khama inke TSF ni achievement omon tabok buskang ni je chini plan nirong nukhana kok borong na toi jeng tewaisa strongly chini je movement jeng mani baksa sagai man it's not a big issue but omo kaisa sensitive issue jeng amono light dina khang ke chini bagai ni chayang nai tabok kok borona jeng 50 years strong gai chini movement khai tong but tangai maya it's just a language amo bu language to makha official bangkha inke tabok scripts issue bla tangai 50 years tangkhala amo kaisa question mark let it be to the political party, let it be to the student organization, let it be to the NGOs or so and so organization. Tabok sing naiga thangkang ke Roman script kok borok language so sanai si kabang organization to. Nai nai kang ke. One demand ke kaisa na. Haifan na organization ke kebang. So demand si kaisa tangai organization ke bangga nang kana. TSF again it's in a movement khai pai tong ang musuk maning kata
They look no almost hagamusu. TSF again it thinks is movement khai paitong. So why not we back up them? Jung bor no back up khage si jung ta hanai TSF ni the movement was strong nai. But sometimes we feel that jung selfish jung kene katha khepanam organization te yei chair hall khage musun. That is fact. Omo reality. Hai asa ke to sini demand money pan pai khamang. But just for a language issue, alka demand to bad no rokha. Just script no to is 50 years nang khang ke. Omo chin bai ni la sing sa. Boni bagai jung omo na try khai dong je bahai ke jung one banner ro khai chin movement no te bi sung strongly over mano. Tabok assembly go chini minister MLS tong. Jung joto ni sig. CPM borok rule khai ka. For 25 years. Borok ni student organization hai ka borok ni party sung nu khaja tabok kok borok no demand khai men. Ang borok no sunga musu. 25 years thui je to. Mane government tong par ka ni rok nu gya da. TSF ta pro movement khai tong. Public to support khai tong kok borok no tai. Two committee bung kha. Tangai offer ka nu gya. So are clear no guze it's all for political benefit. But tagni youths, tagni students, borok blind te foolishly. You cannot fool them. Boni bagai tabok haste hafana omon koi ga musugo. CPM ro khai mistake khai mani ta khai dine. Because jung omochini movement 50 years ago. Omong kha ta hanai jung ke bono against samani buya. And jung ke boni language ni against buya. But chini kok thai no jung bahai ke suinai amo to jung rights ma thai bile 99% is support khai tong. So why not the government omono assembly o pass khai ge yes boron di mana rosnai hne royaba ang omono sagamu chugo je CPM rok tak borok 25 years strong gei oboto khai ka tak borok sangka public to jotone sika. So ang mu chugo je tak je government tong nai bor bom thai mistake ta khai ting public bor no respect ron he ang kha khai tani male omo chini je native indigenous bor ni je demand bor bu khana thai and importantly inke omo bor ni kok chini kok so omorok no borok cheri nai thai joto jaga no politics khai khai to ongla boni bagai jung omo try khai tong je leaders rok bai jung malai tama khai mano jung phataro to jung chini khorang rohor no but state khana graya jung tang khai nei ba omong ke chini internal bu matter klai boni bagai jung TSF jung je mansak kok borno te jung movement khai nei movement chokhang ke chini demand bu thunai hne angkha khai baksa hongoi mano strike call up khaima bai simi de nironi movement ba success ngai hne it's not like that jung belai lucky feel khage je chini je leadership bo chini je team taklai ni all are young baksa hongoi mano they are very young they may call us very childish also but haipana it's not like that tabok jung sagamu sungmani ke chini contribution chini je team o tabok jung jotone employee we are not employee and we have dedicated our life for TSF jung college pai ge chini je dedication society no jung amo contribute khai ka but chini je tahnai chrai rau khaya ge sono backup khai khang ke jung take strongly jung chini movement jung pusap khai ne tabok kok borono tui phanang kha public to kabang ma obokha but criticize bi no gusung but jung amaro no jung care khaya chini movement jung carry on khainai bai sagai mano thangnai go ang dahnai baksa sangkha je manipulation tangai tisaka kok borok se tong khoba see TSF chini movement jung government ka se appeal khaken jung jora bu marok as organization and one of the oldest student organization kaise chini reputation butang sabrang cheklak jakhang ke tahnai nung ang mutek to nang jagnai but systematic way jung tahnai chini movement jung khainai jung government omon appeal khainai je chini movement no borok chini demand no
खोनाथों होनै जों अमन कयनाय जोंनोबो रिंगै टेबल टक रग रिंदि गभर्नमेंट आं अमन सागम बुजुकता ताबक निरक जोंनो रिंखांके से जोंबो सिनि ग्रीवेंसेस जों एक्सप्रेस खायमानाय रे सेरिंया बरक ताहनाय पुलिस मिर होगै सिनि स्टूडेंट न बरनाय एरेस्ट खायनाय के तोंया बले सो इनके तो जों तो तेबो ताहनाय एस ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके जों तक मोस्टली वी आर यंगस्टर्स सो जों तो डेफिनेटली चिन मूवमेंट जों पुश अप खायनाय गवर्नमेंट रक जों रिंया के जों डेफिनेटली चिन मूवमेंट जों दोगले जों पुश अप खायनाय गवर्नर न जों मेमोरेंडम याखा वी हैव गिवन हिम sufficient time 2 months is very sufficient बनि बागै जों डिसिजन नाखा जे जों स्ट्राइक कल अप खायनाय हनाय एंड जों बेलाय लाखि फील खागे जे स्टूडेंट नोंथों पब्लिक नोंथों सिनि जतन जोंनो सिनि जे डिमांड न सपोर्ट खायखा तबक ते कैसा जों डिमांड जों कटाल जों थांनाय नेशोबो जों प्लेस खायखा लास्ट 2 years जों मुसुकमानि आं गोबां बार चिनि एग्जीक्यूटिव मीटिंग आव आं प्लेस खायमानि बाट जों गिरिगजे कम्युनियल दं न तानि हमले चिनि बरं खा बखा का हा जरा लाइफ्रा सिमिसि जों बखा हामानि तो सिगो ते बि बायतमा खायजाबो सिगो जरा लाइखा आंखे बनि बागै ताकलाय जों थांनाय 31 August जों नेशनल मीटिंग गुवाहाटी वो खायखा आरो आं कैसा एजेंडा पुट अप खायखा ते चिनि टीम नेंगै जे इलीगल माइग्रेंट्स let it be tribal let it be non tribal amno te chini movement जों greatly chengnai tabok baksa hoi mano tangai tribal ni against ni koksa tabok kubi koksa ka thangkhang ke any tribals coming from Bangladesh let it be any other part of the country bor oro phaikang ke ST benefit mag so aro soba deprive huba nung ang deprive nai nini chrai nini tahnai student sini student deprive nai boroni kota phatani phagi si borok fill up khainai let it be Jamatia let it be Chakma let it be Devarma so kebni against but if you are illegal jung TSF le illegal call khainai among ka chini tahnai chini katal jung place khaimani and definitely jung amonatoi start khainai and public no amon koinai chini je demand no nero bu cheri ne study khadi jung busuk jora tei cha ya amon nero ni rights duty te cheri nai thai haifon amon sanai je tabok non tribal ek toro phaikang ke nini ST quota to nai but borok ST quota na bole let it be competitive exam let it be your jobs aro jaga borok phatani phai fill up khai bon bai chung amunu khaje amusin bai belai scaring nai chini je future generation future je student upcoming rogni boroni bai be scary nai buni bagai chung TSF amunu wasoka chung amunu tei chung movement start khai nai but we have not decided chung bofron chini movement start khai nai tabok nai khang ke alka state rogo जे ST facilities maya Tripura borok ST facilities na benefit nai tongphai so public baksa sanai nirok chini je tribal against samani amo saya hane inke je alka state borok ST facilities maya oro phai ma khangke amo tonglak bole boni bagai jung TSF strongly amono jung drive out खाने ही जों plan खाई दं but जों decide खायाखौ जों बफरन जों start खाने but definitely very soon जों अमरना तैबो जों जोंनि issue जों put up खायो ge omhaino te kaisa related question kam hai dofle chobo TSF ne ya pai basuk jorok ti kotor ang te sing sai thangka tabok जे starting के ताहनाय चिनि TSF नि जे found खायजाक माने गोबां point दं 4-5 points illegal migrants
Kokborok language the in demands of nini ADC omrok sin demand TSF ni tabok Kokborok to sung school level college level university level jora sung put up khaima ka omka TSF ni achievement tabok boni porake je Chini culture traditional amo kaisa achievement boni bagai tabok TSF ka kaisa organization sung not as a whole public ni bagai to sung achievement tawin dong language sung culture sung amro to jotono witness bu khai te highland ma khai je ADC je TSF ni je movement rogo but thangnai government to alka ko but TSF is always being part of regional party for the greater interest of people nirong nai khang ke sung TSF regional party in favor ko mang tani hamale Chini borok majority no always in favor of regional party so sung omta native indigenous organization student organization ngai sung banu ngai sung regional party bai ne obo tahna Chini support tabok ADC apang to phaika tak boni bagai omta ke je TSF achievement khai phemani amarono sung musuge sung tahna respect rojak thang TSF kaisa organization tongo hne simita tahna sijaga haifana ang musugu je Chini leaders rok thangnai phangthang present phangthang kaisa respectable borok bu rojak thang tabok omosimia we have given great leaders omo jotono witness khaika Chini contribution TSF ni contribution omo to tongono for the public but jung leaders bu kaham roka TSF ka kaisa organization te institution hamano jung leaders jung bill khai leaders jung let it be political fanangka let it be in tahanai alka administrative field fanangka leaders can not only in tahanai politics sime leaders nang joto jaga leaders mano nang police fanang nai nang let it be bank doctors engineer jung leaders omtai ke tahanai bill khai ge nini borok ni bagai khairok mung hamjak mung ha amosung TSF bill khairok tabok nang nai nai khang ke je TSF je khai thangja ro nugnai busuk jora dofano contribute khai ta politically simi chung contribute khai nini doctor fanang kha engineer fanang kha boroni contribution bu society wa tong but je TSF by involve ngai ro student life fanang kha college life fanang kha borong ni nahamung te hamjamung dofani bagai kisale chung difference no boni bagai chung TSF omonu tahnai Chini achievement that we can give good leaders chung Chini minister thangnai rogono khana taklai to Chini MLA Chini ex president kunai ne MLA angkha so chung lucky feel hage je chung borong no assembly go no goi Chini borong ni bagai kaisa khorang ti samani chung jotono nugoi tong inke bon bagai chung TSF belai privilege feel hage je we can give good leaders great leaders khaka future of chung great leaders they Chini je achievement dong no support khainai chung amon nugan hnai boni bagai chung TSF students no especially koi gam sungman khang haise chung confuse tong bo organization obonai tani hamale chung students ma ke chung leaders na manai senior students kring ke chung ba ke leaders na nai ba boni bagai ang student no appeal khainai nirok college so thangma sakang ha bo college ka ha institute ka ha je pore frota omta ke je naima hai TSF no study khaidi boni achievement boni samang tama then get enroll and if you are something and want to give to your society definitely TSF arotong and chung ang omono koinai je chung asai phaikang ke do phani bagai chung contribution chung kisa sele kalangma thangnai bon bayang omono student ono koinai let it be from all the communities ang je ab tahnai je bus kango je ari bojak tongmani amna ang sabaiga musu chung khana ge je Shilongo na phataro phanangkha
Tripura ni borok thangka song ton thasang ka tong Tripura phai hangka ton jani ja nang you belong to that tribe this tribe amo jeng yak si sholai but father state hangka jeng yes jeng brothers and sisters we need to be together and we need to be united so ang mo musu je jeng Tripura obo jeng phai ge thansaken jeng tonggoi sini je tahnai sin je mufano jeng aba posap khainai te katal student to bogoi from all the communities jeng good leaders nang great leaders nang jeng nai ne khang ke kabang ma leaders thang phai ge leaders joto nang mana leaders joto nang mana nang nini let it be nini kamibo nini amchayo like let it be politically taking from ground level to top level leaders mana but jeng kaisa missing maning ke great leaders good leaders jeng lacking to so TSF jeng amona try khai dong je to build good and great leaders ge jeng hai jeng khanai man khana chini TSF ni joto samung busa ya kotor abrong ti bahino chini hase hapang ba edisi hapang ni bro bahino amon appreciate khanya nango tai abun pore bahino jeng khanai man ka chini TSF ba Tripura State Federation ni bising ti bahino jeng kobang kok chini Tripura sa bosong ni bisingo jeng kaham leaders of tini MLA ro ngai chini Tripura sa do faham kore ni bagai chini assembly ro thang haino khorang de saman bosong nugui man ka abuno jeng beni khokte jeng khanai man ka nge haino hai sungmung bukhak thanglayana kaisa tai gese nangkungman ni sungmung phaini salo TSF no sebai khibja khangke Tripura sa reng srengnai rokni condition eba kheba dofani borok rokni tongkhor borok thangi soginai nini firok mung bahayeng nai abon TSF no ke bus sebai ka try khainai kabang ma tongkha but sebai mangla jefro tabok simi TSF no sebai ga ni je conspiracy je among tongmani amot mane ta hanai tabong simi jefro government left front government rule khai tong afro TSF ni je leaders so bela ni crisis so tani mole borok Tripura no omtai ke rule khai khaje jeng leaders ba crisis sang thangka let it be by implementing aspa 25 বছর rule khai kana aspa implement khai gi do so am public sithai but TSF ups and down tong jeng jesek bui sokomonai sabaiga nainai hapan TSF komor gala tani hamale jeng nainai khangke TSF ni je seats buslei Tripura hasa ganang ni sarja nini oro asaya phana kaisa jagala asai nai so ta hanai nang jesok saktar phana nang ma soglak te sabai manglak engkang sanai je try buta khai di te TSF tonggi siseng let it be mane ukok no firong ma phai ge je ichini achievement ro ha TSF tonggi siseng khorang ti sama bla TSF tonggi siseng sabai nai homana TSF kring ke jeng any ta hanai chini je achievement rock khai phemani amono tabok jeng nainai khangke borok compete bu khaimangla TSF achieve khaige se tabok khorang ti samana TSF achieve khayangke khorang ti sama khamang tabok chini achievement jeng nogo but kok borno tei phanangkha TSF movement khai phayangke kok borno tei je implementation ng mani amono tei jeng tak kabang ma dol khai jeng movement na khaimana khaimagala kham so TSF tongnai TSF no kebu sabai mangla leaders kabang ma TSF no ta hanai use khaiga nai borok om ta hekenu guje tanamle TSF nga kaisa brand aro je borok phainai boni life change nang let it be you are nobody you can be somebody TSF phaikangke omoni ni achievement nang nai bon bai sigu TSF ni leaders no bang omno
मा सागो जे सी जों बै बाय use खायजानाय but for society for public we are definitely ready but खरकसा benefit नि बागै जों आमना होयो as organization जों आंले अमनि against ताहनाय I cannot benefit one or self individual आं leadership बंसले अंगलाक आंखा खायगोन and जराबो रगलाक थांनायो ताहनाय आइगे रगद ओंया तो सिया but जोंनि जे leadership जोंनि जे कटाल team we are very strong जों जे मानसा जों साखथारिबो दङ नों जाजादो दं जाजायो दं जों एसे दफानो नायकलनाय आगेन जों नायकल फायमोनबा जोंनि डिउटी दङ जे जों नायकलनि थांनाय बनि बागै जों अमनो कयनाय पाब्लिक रनोबो जोंनि साखाव फेट दंदि बै गोबां मा सागै मानो गोबां मा आसाय मानो गोबां मा आसायनाय बाट जोंनि नाहामुं तालका जों पर्सनल बेनिफिट नि बागै फाया ताबक निनि पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंगैमान बरंनि तो बरंनि एजेंडा अलका बरक तो बरंनि पॉलिटिकल ना बेनिफिट खागोन माने बरंनि ताहनाय बरक बैकअप खायने बट जों तो पॉलिटिकल बाय जों लिंक या दंगु बट नॉट डायरेक्टली जों डायरेक्ट लिंक साबायबा जों पब्लिक बायसे पब्लिक जोंनाव फायगै एनी इशू एनी ताहनाय डिमांड जोंनाव सामान जों चेरी नाये कहांगे जों डेफिनेटली पुट अप खायने बिकॉज जोंनि लाइफ ना जों डेडिकेट सिखाय रख पब्लिक नि बागै बट आं संग पब्लिक आसक सपोर्ट देखायखो TSF न ठीक न जों सबायगानि कक तो जतो खानाय दं अम तिनि जा आइगिनि जों खानाय दं बट सबाय माया खरकसा कनै लीडर्स दे आर वेरी स्ट्रांग वेरी एनर्जेटिक तानि हमले जों सिगजे TSF कमाय थांखांके जों बो पोजिशन सकनो चामबुसि थांनाय रावगो जों गोबां पॉलिटिकल पार्टी आसाय फायगोन नुगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बो नुगो गरै बिले कमाय थांगो बट रिटेन रय रखांके यस TSF नो सकमागै आलका ऑर्गेनाइजेशन फायखांके but they will be there contributing to the society lifetime after जों बो गसिबा but ताबक तो जों नुगिया जों TSF जों सेल्फ बेनिफिट नि बागै फाया जों सोसाइटी स्टूडेंट्स जों बरनि बेनिफिट नि बागै so we have no one to benefit direct benefit सामाने पब्लिक नि माने जोंनि डिमांड जों डिमांड खायखांके जों जोंनि बागै जाबले पब्लिक नि बागै न पॉलिटिकल पार्टी से बरक एनी इशू रेस खायखांके it will directly बरनि पॉलिटिकल एजेंडा थां but जों दम थाय करे ना जों we contest for election जों तो डायरेक्टली पब्लिक बाय so अमनो सानाय TSF नो सबायगा बतानाय दि ते सबो सबाय मांगला TSF जों गोरैफा नङै थांनाय आं गोरैफा नङै थांनाय हायफानो TSF दंनाय TSF दफानो कंट्रीब्यूट खायनो थांनाय जे मानसा let it be from all background all the community जों जोंनि contribution जत्तनि बागैनो ते आं मन कयनाय पब्लिक नो जोंनि साखाव 50 years संगै जोंनि achievement ने रंनुगनि दङ upside down नंमान but have faith जोंनि साखाव पॉइंट दंदि जों जे मानसा जोंनि जे मुभमेन्ट नबो जों एनी डिमांड तो जोंनि बरंनि बागै काहामनि बायनो जों खायतो जों नायमानखा तै सायु मानखा TSF Tripura Student Federation kaisa one of the oldest organization of the state bo 1968 25th October bo aprun theka found inge phaimani ge aprun theka जों नोइ मानखा गोबां कोगनो जों जबा खालि फालिमानि ge amon बिसिंति achievement mo kumang noka abrong naisi thang ke TSF no sabai manani sabai manya abu english manya abu जों nin kokde bukhanai manka ge haikeno tei kaisa sung bhag thanglayane tei bo important question tini ni pandani Tripura sarangno sakagei taibo phindri khlaina nahar mongo janajati suraksa mancha bogni bokhaktei Christian rock ni status ba sorry Christian rock ni ST facilities cancel khlainani sanmukti hajamon party mungno tei TSF ni khlaithai ebe TSF ni bokhaktei phirok mungta mongnai आंबो मियाफरो around 10:30 to 11 khana ang thuya khonke
Jafra Tanai Anim YouTube and Clock Pro pop up look. So the Christian don't know ST facilities ni suspend khai. Ani question ke omoki Tripura simide na je sengnai rong ta je mia front is nukmani na all in over India tabok saga thang khang ke jung to boron is a statement no Hindu simisi SC facilities manai ha Christian ke suspend khai tak she is very educated associate professor si so boni khuk to yom ta statement no khang ke tahanai kaisa pora krung nukjak sijak borong ni khugam tai khana khang ke nije khabai go teilebo lasi go tabo ang sangamo songmani ke chini ancestor rok to sing Hindu ya we are not Hindus sung to sung tahanai tui wa amna se sung to tahanai sung oba puji phaible so how can we claim we are Hindus or the boss aga Hindu rona simsi SD o tahanai manai Hindu bu phatani no phaiga Christian bu phatani no phaiga so both the religions are outsider nge bahai ke boro ke claim khaime khaje tahanai je Hindu simni SD obo tahanai facilities manai tabok omoto Constitution of India si sago the SD facilities manai de maya mane boro ki India ni constitution ni saka haide boro movement kha khen ken obong nai si omta hai kabang ma phai nai do tabok jung amarok no khel khaya tong khen sanai ang public no omno saga mosu omorok ke ta honai issue koroi sak bai sak de hor phanang lai mano omong ke ani na homong tane bole mungsa se issue no to controversy ma khainai bile na tabok jung ton si kasang ton tonglai to omong ke fact kasang ton tonglai tong but bahai ke sak bai sak no naisre rogoi haya khaimano so jung nai ne khang ke it's all benefiting the political parties boron nikol ko sabat dong ang sia tane mala ang kisa naikha bone pore ke yaka rokha jefa sai tong steng nai tane mala ang importance bro ya and oro Tripura boro khaiga thang ke alka state ke Mizoram dominated Christian state Meghalaya is also a dominated Christian state Nagaland so khaiga ke must ta honai overall India deng nai ang mo sung thai boni bagai jung omorong no confusion thaya jung kiri thai be kare let it be from all religion see ta honai sini state to kaisa kingdom tong man so aro jotto religion tong tabok borok haine asam sa phai statement rakha ke to jung bu ta honai kiri jagna ni ko gya parliament of Japan nang jung busini rights tong jung TSF amna sanai takiri di nang Jafa religion whole khai tonti but chini how is jung Jafa religion te jung SC facilities ma yang ke TSF definitely jung amna te jung khorang ti sanai jung TSF ready tong na tabok borok rok kiri jagai man haipana koi nai takiri di omte herok statement phainanya tan hamale jung kotor movement is nugoi pheka statement romane so kabang borok phai thang sai thang nai so amorok no jung ta hanai asuk importance roya gei tongkhan janai jung jese importance rogu amusin bain sayang nai borok loophole manai je yes borok amno importance rogu let's push up so let's not give them that opportunity amona ni samukta After all, we're living in a country where the nation is secular and diverse. Yes, definitely. Indian constitution is tong mo hai statement of kisa baseless hai bong ngitong. Okay, ab hai kena chung padi. Tai kisa kok sung mo thang nai sin pai thak ni bu no pandani. Pai thak lo hasten lu korok no tam ko kachar mung tong.
hastani lokorono to जों as a organization जों बेलायनो हाजागो and जों हाजागतै जों मुजुगो जे we also should be loved by your people, especially student community. Let it be from different background, different tribe, community. So I want to appeal them. See, let's get united. So unity hono, but unity kere. So buku by simisi unity. So unity kere ni by ne so kamang demand ba chini race singa. They demand was success singa. So khorang kati salagi, but so unity no gya. Tak unity ni kok sa thang thani yang kisa ada famous man ke kok borong nati yang kisa ada phais. See, state of kok borong is a tahanai large number spoken language. There are many small tribes, small languages. Tabok jeng nukhang ke omo an oronu tahanai bor question sangka. Thik ase, we will support the language kok borong, but Chini small tribe roni tamang nai, position tamang nai. So let it be politically, let it be tahanai socially te NGOs rokpan japan angka. So ambo care khai thai je boron bai busong wang sok thai. Kok borok boro bu wang sok thai je yes majority language ni magai jeng boron ni support khai thai. But jeng aro discriminate khai jeng obo khang ke Chini joto demand of failing nai jeng amo tahanai Chini je demand rok amo tahanai success singla jeng omo no koinai student community thing nini public thing TSF Chini je leadership tabok ni je kata leadership jeng omo try khai tango to get united joto students no joto public no jeng tuma message roga musungman ingke bahai ke jeng te waisa aige je TSF ni movement khai phemani ni norong thong south thong joto jaga na changang ng jeng khana but tabok ke jeng tahanai it's a fact that kokborok speaking community simin jeng or involved thong ka so ang amu chu ya je kaisa jeng amo chain break ma khaine and ang student joto community ne appeal khayu jeng om ta ke jeng tahanai jam tai barrier no jeng break khayang ke sin is any movement. See, we cannot success any of our movement individually. Therefore India movement khaiga, let it be from North India, West, South, they get united and get that achievement. So jeng we any achievement maga musu khang ke we need to be united. Jeng unitedly chini tahanai chini movement phanangka Chini, think I say you can have different organization because we speak different language, we have different culture. Tanamale jeng kaisa country dong mani. We need to accept that also. Tabok jeng sagatang kangke why that tribe have that student organization. See, I cannot understand other language. Jeng angkok borong ni bade to state do kisa misa busi ke but jeng bu busi able. So jeng amoron kaso kangke bu chini besaya tong mai. Joton tong man but TSF as a whole sung ma tong nai sung TSF as a whole no sung kaisa umbrella ngai sung lead ma khai nai and borok bu joto no support ma khai thai tabok boni bagai public rong na ngom no koi nai te joto leaders community leaders tribe leaders te student leaders na ngom no koi nai nirong ni support sung nang and sung unity musuk unity is very much needed sung politically chini unity sung khaimagla jeng politically sagatang kangke India was for freedom mana they are not politically united jeng tahanai kabang ma individuals no but as a whole aro politically united nga thang ke amo tahanai kaisa agenda based thang but as a whole as a community student organization phananga social organization phanga jeng kaisa unitedly samang khaima khangke sini achievement manai bon bayang mon koi nai jeng unitedly jeng samung khaima khangke belaine sanai teang omon koi nai tabok jeman sota invitation roi tong chini je movement rogo ang jotto tribe leaders na ang try khai je invite khai gani some of them are very butana respond khai but baksa to kisa ignore khai tan mole
amo chin chaya to ang gosila but amo no sung break khai chung united le sung sangma khai and khakai future ro chung tahnai definitely chini je movement or achievement of sung manan hanai te jom ta ke je tahnai chini kha khek lai mung kabang ma community chung tribe chung amorok break ngan hanai amorok break ya sak chini any movement achieve ngla bon bagai lukun amono koi nai chung thansa ke chin khorang mati sanai and we need to be united ongke chung khanai mangkha chini tinini narwai ni khuktai sarai ken chini Tripura hasini nai tunglai lukorokno bo ko Germany chini Tripura sabosoni borok ba TSF kaisa organization ngui snamjakmani yagola dofa hamkrani samungo borok taksa jorte hakeno ya preshewi tango oma hakeno bongni ya pai besu jorti kotor sing nugui man tung bongni achievement ni bichingtei gabang kuk chabaw borok ongkhorni chini Tripura sa dofa ni bagi borok samkhai phaimani oma hakeno boni appeal kaisa amono chini Tripura sa lukorok tai joto community din borok no haino chung joto no thansa ke like TSF ne kaisa motto hakeno ta united we stand divided we fall thansa ke tongsa sing achievement mane akok no teine sing haino tini ni panda ta asujor tu yang nai ga hain bagai ching takhok Hamalu Jamatia the general secretary of TSF nono belanyo pipeline hambai maya foro tamni hinba nang tini sini of Chini Khorang ni sanjani kok sale panda chungmai baksa kerengai ni sini hasin lukorok bai kerengai chungmai kok lam sale mai boino hain hai tewisa pipeline hambai maya foro belai hamba oma haikeno chini next talk show 21st November 2023 at 7 p.m. Miss Shalomini logiwo Narway ngui tongnai ex MLA Rajeshwar Debarma Tripura Mothani CWC member topic tongnai Christian Rogni SC facilities cancer khlaijaknani sanmo belaino important topic haini bagai kebo nanya nita pokbadi tinin bagai asang siting jotono khulumbakhya TSF toma khai kalangkha toma khai kam ama kisi sa chering ya jeng Chini movement Chini Khorang no khana yang ke sung buskang salo tebe Chini movement koto no khana ngai sung sina lai jak tongo chung omono government of India no sunga mu chuguje tangai 6 month lai tongphano Manipur hawo violence mo thak jagya Chini demand 50 years lai tongkha haifana taksa jora sungno government of India chung government of Tripura chung sini je demand no boro respect roya hai ke importance roya sungno ito TSF ni achievement movement tini shimia more than 50 years no chini movement ngai tong chung kha khai bas kana salo chung dofano bu the student no chung contribute khai thang but chung TSF for 50 years Chini society na sung contribute khai pai tongo Chini borok boram de rokana omo sini native indigenous people ni sini movement this is not only a movement of native indigenous people of the state mainland India ni borok kothar jage simide prime minister ba khuk kengsinai sung Tripura sin borok omo sithai sung selfish khang ke success ma phana useless ngai ne ya maso TSF simin je organization without any benefit sini government bekre we are not a government wings sung ke by alliance we Chini dofani bagai Chini borok ni bagai sam khai phane rongno sung respect ro thaine ya omo tini ma sagu buskang salo sung kha khai ko Chini te bu joba koto ngai baksa hongoi mana Manipur ni isu no toy tangai TSF Chini Khorang kisa hanai Chini kan borok Chini je kok borok amono bu sung TSF TSF ni slide no success khai Chini borok je kok borok sung Chini kok no sung spread khai manai aro job opportunity creating nai Baiwaso go je sung 12 hours striving sung stop on no it's not like that chung Chini movement chung push up khai nai je mansak te sing sai thang ma hai buskani sala kok borok no chai chung strongly sung movement na khai nai nirong ni support nang
infiltration of illegal migrants. Amna ti chung movement kanyai. Awan bay meniro ni support no.